Kei te takahi ngā kura tuarua o te upoko o te ika me o tautahi, i ngā ture me ngā tikanga o te tiriti o Waitangi. Koera te whakapono o tētahi o ngā pauako o te wānanga o tautahi. Hei tāna, kāore te hītori o ngā iwi mana whenua o Aua Takiwā i te whakaakona i roto i Aua Kura. Ka hore te whāngaitia te hītori o te iwi mana whenua ki ngā akonga. Koeni te manawa pā o tākuta Richard Manning. My study is not the only study to have drawn similar findings. There are at least five other pieces of research which show that teachers will avoid Māori content or New Zealand history in general because they deem it to be contentious. E rua takau mā whā kura tuarua, o roto te whangarui ātara whānui tonu i uiwitia e tākuta Richard Manning. Ko te tino pā pauri ke a Richard, kore rawa nei tētahi paku mātauranga o ngā kaiako hitori o Aua Kura ki ngā kōrero tuku iho e pāna ki ngā tamariki o roto i o rātau kura me ki ngā uri o ngā iwi mana whenua. They're afraid often of how students and their parents will respond, and that's highly problematic. I do not think that this is a problem in kura, kaupapa or whare kura based on the anecdotal evidence that I've collected to date. I tēnei wā, kei te waihinga te e te wahanga Māori o te kāreti mātauranga o tautahi. He māhere, he whakatika i tini tu āhuatanga, ki roto ngā kura tuarua, putanua. The Crown, since Tomorrow Schools, has pushed its treaty responsibilities out to school entities, e.g. schools, and teachers have the freedom to pick and choose whichever content they want to teach. Joe Glenn, Te Karere.